this is what I feel. Moses Sammy Gyamfi wayeding. Wayeding. Sammy Gyamfi wayeding. Onwa ni botum sika. Di botum sika. Eno di achi obi na aba kamre mu. Inti waye bone. Inti on resign. Na eno eni. Sammy Gyamfi die na eni. Sammy Gyamfi mini aketua no. I know him. Way back KNUST. Omo farm in nsem ni bi no. Sammy Gyamfi ehya ase ne kasa ne de wa no si kasa no. Empanyufo pe na asem ntem. Time ayera kudwobo nsu fa no so ombeboa KMA. Time sa kwanya ya ne de wa osi ye adwuma nti Ibrahim Mahama fa no ehye ne ma eboa no epagya no emma ne sika kese ebi ajapade Ibrahim Mahama oben na Ghana ha de one of the person obompaya no abompaya say rade maminhia Ibrahim Mahama papa minhia ne da ma John Mahama nia no opo obi oye mad giver obi oye mad giver ye ka obi oye giver me ye giver me obi a me cha de nti se me hia obi na o cha de pe I'm able to connect into obi ohwe me bia de bia me ka say I'm a spiritual entrepreneur no madwuma bia me ye no emu 10% enye me dia nti me obi chama dia emu 10% enye me dia opa cheme 1 billion emu 10% me enye me dia e obi dia eno nam di tua me tight ema nipa so obi chame 100 cedis mpo a emu 10 that is tight the spiritual meaning uko ji mu a tight no pass na mu so mu tua no e ji fo mu nkotua no asori da mu because almost say third temple ni nyansim wi enti ji fo dodo na ye spiritual entrepreneur. What it means is that they turn their place into a worship. Enti adwuma bia wo ye no oye manyankopon enti onyasika emfaso bi obenya bia no otimu 10% na ode ache enti me se bia obi aso se nana mache wo emo me se emo me da se me musa ne se ne boy sen mekwa akotie emo we ne boy se bia emo no 5 back e bia ye 500 Ghana cedis me dani pana se bia 500 Ghana cedis me convert into se sika ne me yimu 10% nam de akoche se obi ma me atade se nana atade we mi koye na me de ma o me hwe atade na ye se bia atade na ye 200 cedis no mi tri me convert 200 no na me de 10% out of 200 say 20 cedis am de beche tema ka che se hu se nyankopon hira obi a enya wo nioma na wo ye no ti na obi wo ho a ubo ni dia enya no de bia me ka se Kennedy Japan ne nam osa no e wo pa betimi atai no but because he's a mad giver e dem pan se obi a oma obi ade no wo betimi akunu wo ye hwe emma Kwame despite mu ne nkofo a wo mu ma nkofo adwuma no sa wo betimi aboni dia sen enioma wo ye no e betene enti wo so obi wo ho a wo say mama ye kan say o ma wo mawu akunafo me mo mu sika hwan me si obi a omma no eye spiritual connection Ibrahim Mahama o hya ase man nkofo nko a etwa ne ho ahia wo mo ma ya odefo no enye easy Sammy Gyamfi ka ho Nhyira FM Sammy Gyamfi hya ase si ne dan no na onyam ba ban mu because onya ni papa e de ne ho bon no ena o hye ne ma eno ma pagya no Sammy Gyamfi kuma NDC fo bebre yi wo krom ha yi ma hu MPP fo so pa ne didi na tem bebre no say ye English o say ye twi o papai no waye gegegege na ma party no share the communication nyoma oye boa mo NDC fo. And what is happening? Say okay Sammy Gyamfi need dollars into a bar bem no wenya dollars. Now, what is $800? What is $1,000? Keke. Now, when in business, okwa Accra, Reggie Manuel's in the bush and phone wo hono. I acquire Port Hills wo.
A dino, ye tono, yes, starting at $150,000. Okwa akra ne ukwa, ye the dollars neto, and you want yembe show. One shall be bound, Kromohan and Pennyphone, NDC, MPP, Pennyphone, any businessman, no. Wo de to de bia konkran se me ko airport hills me ko ho ahwan ko cheke e dan atititi me bia no we yesi so dollars ye kan wa pa but ye ba ha ne aye so hypocrite sabe Gyamfi nko wi obi asika wo na sabi woni sika kran ka be ha me adwuma wa boa NDC no ene dia wo de no ho no se wanya sika kra be ha me wo obi a wo ben na o chade dada ane ye de wa yesi chade nka kamna sie so ya beka se akowia nkrofo sika wo behind the scenes ye sorry anopa sika ye che ye ayo botom sika ne adwuma ye wa abontene e de che nka kamna da ye so nkofo beka se nana Jantuah wakowia multimedia fo sika Nhyira fan mommy enye careful. What did Sammy Gyamfi do? Yes. Ebi adwoma hama pese wo ade no kra na ye low e wo nyoma hu manye sei. Enti ebia sa aspect no e no susu se enye se ye se ode o gia tio law ne se wo gia menje law na nka se memma Sammy Gyamfi anka se fa camera besi mi so aya agrada na oye ne TikTok live na okwa ba bia na TikTok live no na nkofo pekeye. But I can understand because Sammy Gyamfi. I can understand because Sammy Gyamfi onu anko be kani ya. I can understand into politics. But dear Ayana Otinkofo say you are comparing Sammy Gyamfi $800 a pe. Aw de ma agrada ye onu ani bottom sika no. Ayente so akwa ska. Aban no kra yenyantuo muka. I'm telling you, appointees bia including the president kra yentua ne ka. No ani sika no. Aw no abone bra. Aw de no ho dada. At the age of 24 na Sammy Gyamfi bia ni business wo fan krofo adwuma. Then you are comparing Sammy Gyamfi to Yema Mrs. Yelada Pa. Yesusu say $5 million bi woni fie $800 oh. You are comparing that one to $5 million. Yesusu say egu ni fie na ye nhwehwemu ane sisi adapa de se na Jantuah akan ade na Sammy Gyamfi $800 ye onu ani botom sika me nkra me metimi ama brosa $800 me metimi ama brosa no how men compare it to ye ma me sisi adapa yesusu say $5 million egu na accounts mu na me me ne dey bepem na minti say NPP for say hey Sammy Gyamfi awie ska kaye nimu kaye ka say nen kaye say hey mo he Sammy Gyamfi awie ska. We are too petty honestly. Na wonim sika MPP ni MPPs NDC for omu yi wa akire ho wan hwe bedru baabi no me ni Sammy Gyamfi a eye wa wo sika me first na me won krofo bi a me hu omu mobo se me hu omu mobo bi me mfi omu. Why? Because me sika se man fa ma wa ebi okra ma block no because I don't want you to feel entitled. I say what's me ma usika enya kwan eni kwan say what's me ma usika. Sammy Gyamfi ni problem ne say oya adoye ni problem na ne say ohu nipa mobo ena sese aba enti Sammy Gyamfi sika ne ye wa wodia enti fasha ubotum de opeso ode man fama no next time no fasha ubotum ukwa yie na kwa ho ahwan a lock no na we atum ne ko we enye force wa na wote oka mu ka na nya aban ne toma no wa na woto oka uye wadwuma dada enti wotena ka animu a ho na de ko wa enye force say wo so mo bi asika de opeso man sika no akire no afre no enti we are simple say the be your problem bia mabiem and then you say ye yi nadi anase ya suspending no nso enye no kre no obekọ adwuma bibia nsiye eno obekọ na adwuma ene Sammy Gyamfi bekọ na adwuma
the only thing here ahwe yi when who say no now what down ho so because nipa nye people are bad. Just be careful. Eugene.